Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kertong jongka United Democratic Party naka North Shillong constituency haka praterik Risau Arja Alpuar ula plipai ba yaka opes trekam jongka UDP Laumali unit haka bala sakilang da president uba Joe Marwen vice president jongka UDP central body uba Alantri Dakar sketri uba Ohio shooting bat kiwe haka nigasi la penskemru yaki sispa ngot ki riu ba ki bala penyeso yala dia syaka UDP. Vietnam Assistant Education Bonnet Kharkongoy Biralti Sitaship Seema Kumari Kumba Grai hi ya ka UDP ka de ka way na ki party ka ba trusted regional party here in our states. That's why all of the youths who want to join with us today, they came from the different party. They want to join the UDP. Why? Because they have seen that UDP is one of the trusted regional party in our states. It's one of the biggest party in our states. So everybody, you have seen, we have so many regional party here. We have a KNAM, Nidon ke PDF, Nidon giwe party ke belasang ja. Tementa pilai wat ke HSPDP ke party ke belarim. Ndai menta ngi ke party i makan jano. Dan nak takadaw is a high time ba pinay ya ka support ya ka UDP ba kanyo pan form ya government ba kanyo pan lead hi omne ba kanchu syairam hakita ki national party di kumba blai ki national party hakane ka jela ka jumi kumbolong menta ki believe they are fed up with the NPP. I'll tell you. You have seen the BJP, you have seen the price rise in all over the country. The price rise of the essential commodities, petrol, diesel, gas. Jadi party hapo kajingaram jongga BJP. Even in our states, kimpala ban accept ya kani party. Mentangi tentang angut kita ki BJP ki badan apo government mata apo kani ka jela jungi te ha ka jela jungi hingim pala ban accept ya ka BJP. Even the Congress, you have seen the Congress menta tahu president jongka National Congress Party ru Kimdan hadu menta they don't have a national president, only an interim president. Kata dengan Mrs. Sonia Gandhi, dia mau step down no Rahul Gandhi. Tinggi bahkan parti kelasang hiar nang hiar. Even hak jela ka jungiru ke Kongres ka nang hiar, kila nang yami kiwe parti ka nang form sa kita ki TMC, kila nawara di kita ki TMC, kila wara si kiwe ki National Party. Tinggi hangni ki it's a high time ba traditional party menta akan yalam ya kan sarkar hau ajar apply tinak takadaw ni kentui pi bapin ai kita ka jingkersan ka baraba ya ka party UDP bakanyo pan sensar ha kan ka jela ka jungi ni ben pau ka jing somo ka bakhra bagidan ki samla ki jungi ki bakat barang ya kisni kita ni baka jing kerukom trekam jong ke UDP menta pat khamtam ke jing ben khe ke jongi ya kani ke election hajar pulai kalong kaba kring yeki kalong hakata kerukom
kabangila penwandur lembaki unit ibatray stam baros kata bat ni penparu ka sumo ipi hakajo kapor bat ni rasngo baka jingwan ka jopi syaka party umnay tang baka penkhan ya ka UDP hendrai kapen scam ya kata kathong ngajungi bat kathong ngajungi kalong bangin wanra ya kajingjot na banda ka parti UDP umdai tang hakani constituency ndre constituency hakeleng kajelahi barokwe karkom trikam jong ka parti UDP himpat ii syai kedal nagata kadaw nyele kat bala ban pensautu syakipat nong song gijungi ba ai ya ka vote ka jongfi ka bakan saitam menta ka kenti hau arajar arpulai syaka UDP but I lat yangi bangin bat ya kalakam jong kajing sensya bat pinsai bat pinsama kata kajing sensya kanlong hakanu gorkom kajing sensya kaba internet kabonra i kajing kemen bat kabonra i kajing hun ngimpat yo ya kala mentala khatsan senam lenter ba ke parti UDP kan yalam ya ke sorga bat ladangi wanra ya kata ke sorga finumi ya kata ngatong in English ke brutality in totality finyo ya kajing sensyar ke bakhod ke basubah kaba umdan kanu kajing thobraya nitrai shitam baros kata we work very hard in different parts of the constituency in different parts of the state to bring about a change ni wanra ay kata kajing trai keban wanra ay kajing kala banginget scam bangin la ban wanra ya kita kajing kala jingkala kaban wanra ya kajing keban ya ki samla ki jongi ya ki longkeme ki jongi ya ki san kirang ba ki jongi baro bat kham tamru ya ki khlong ki khana kathong kalong ba ka UDP kan job bon deli kisi bat kajingwan ka jongpi menta kasi kadang pension ham ini kadang ai men siem ini. Your coming today has given us more encouragement to work in a better manner, in a better way, and to the satisfaction of one and all. I thank each and every one of you for coming forward to be with us. Kaladei kapor ba kani kajing sensyar jong ka regional party kapadai jong ka Meghalaya kajing sensyar kandai bet tek tang jong ka Meghalaya omdai na menta na kabanta jong kiwai pat kijela omdai bengi perkhat na benta kiwai kijela ni perkhat na kabanta kajela Meghalaya bangi ngait scam ba nang ni syakmat ngendang pentelun ya kikam kijongi bat ngendang penklan ya garugom trikam kijongi bat ya kijingmut jing perkhat kijongi ru kumjo Kerteng jawa kadai 7 Jun jirwa bat ngadai ru ukun semlau balahe asam hakani kalau muli pelun bat kisale ngamberan interest na politics rai dei hausnam arzat hakndai kaba ngami shani kasan ka shani kasan hima sima kai kaba
pelong yang aku mukun samla bagan pai kmat ka politik sekali bagan i ki jing e jong kun ki samla ki jongi habanga pai habanga pet datang di jing e sudah om jidon melu ru ban pet ban ong ba ka jing e ban kit le meta ka jing e jing kun samla henrai ko samla hi ubang em ko ka shnong ka thau tengam ban si hiru ba ko samla ngahap hi ban mi khmat ngahap hi bagan pet om deiru tang nama taki khun ki samla ki jongi wat nama taki dok ki sok jang kalau meli pelun jongi ru ki nong sok snong ki jongi ru te rei bandak ka shwai ka shupan map ndiak apse mahi mangne chata hai ki ham itna hindi baat nahi janta ha te हम हिंदी से बात नहीं करेगा तो जब पहले से बात तिरत ने बात में समझाया आप लोग तो समझ गया ही मेरे से क्षमा करो अगर कुछ गलत हुआ भी तो क्षमा करो kata kau yang aswa bangat pentep ru kadai kajimi jonga naka NPP ngamdam dau ye hiru bak NPP kajimi jonga ru kadai kadau kasimat ke jonga hi harkat bat kitu ki perlok ki jonga ki bejorokat lang hapo ke NPP habang ye syong ye sulok sibur ki kei baro ate ngalaikan bat ki ngila jo penpau huru ki jinge ki babun ngalai jo kan ki khon ki samla ki jongi te yang ini lek kumno tengah kata kajimi i jongi to ngani kendo i doktor ngalai kendo i doktor di asotona ikai ka jingkran ka bangayo i doktor mah atau kapor ka bangawat kendo namar i doktor i deiru iwai ba jingkran baik ya ka badai ile ya ka bomdai yok kata ka pen ketik jimut jung perkhat ingar kong komuni kan ta ba idol kam ba uta uban ai ka syakri yang i pat ba ada watang mentaru ngada ngapan kapan batai ngatai ki khon ki samla jungi wat ki norisong jungi ki yui kata ya ka ka ba mai impak lo ko tahu wa mali ma dai dang dai tang i kertong dai sibut hitam ka ba ilale kata kai iru ka ba sau tenat po jonga bat khamtam ru ki babun hiru ki ba i nakaliang jo ki khon ki samla ki jongi nakaliang jong ki dan ka tu kan ni kilo kemiru bat nakaliang di babun ki nok sedong ru ki lai ka jingero i doktor ko nakakam ka ba mai ilale di kawai rung ai kublai nama ta ki du ki parlok jonga ki baju berkalam pokok NPP ki baju ai bensiam yang aru bat ki baju dor berkat ru bat nga bat ki baju ong ru baju nyin le kumnu te nga ju ong bai ya railam mapi nyin le kumnu te rai ka basot tunat kalong ba ondol asim mi karai ki la ong ya nyin ya kasam bai sha ka UDP henrai ni kham dapat islam hiru wa marmar hi bat lengkap ki parlok jonga ni la resign ka NPP te ngambakan pun kian isu di kisah kali ini first time juga buat kena platform juga bandong keren haki platform politik semua bat adon idea kan untuk kata register bat na jingsang ibarat mah tentang di akhir sampai syafran ini sakit syafran tiga lagi kawan lima alam ji pria ini office angin mil yang jongka 17 North Shillong ni borak kawai ya munjur ban ai ka jing support ni Dr. Amanwar mu kandidat jongka 17 North Shillong hadian bang ila ya ki kam di jong nadu kapor ba idak tei mu doktor hadu kapor ba dang tei dang tei shiki AC CSC civil hospital babun bagi hospital asor ba anong bandong hadu ba indalong mu wei ba hedu DHS menpet ya kadeka kot kakya agan ka jela ka jingi tingi shau briu long ba biang adu kata nak tak ada ngira kwa iru ba anda masong thai ban mi shakmat ban yakun na party UDP ye gawai nglai ka experience ka jong i to kapor ba dang ka COVID-19 ki kam di balale ang tu ka jingsha sitam ka jong ki inteng la do thia do dem to kapor tingi kini nu la pentulun ki kam na kabentaban syakri kipat ba hak tu kapor ba dangwan misop kene ka klam COVID-19
di gede kita kawik bapelong ini ba ni kwa syai ba imi syakmat ban yele ya gani election mentak but bang ida kermen ru ba lada ijok akan ika election inyo ban kita ka jing syakri ka bapaka kamtam ha ka bai di buat ka koi ka namar ngi ka kia akan ika jela ka jungi i kadang dona hadu kata kata di ha tu ko idang dan apa ka service idang long kum tau nong 3 jong ka sarkar mo ka ka sim sitom ni ba ka ba nong ba ada ikwa bende ka nong ka kam ka ba kam ba ni ka ba kam biang ni se kan idang syate syakum den re menta indala wan syakani ka sin dere kan election ta andai la job kan election tingna kermens kami iru bin job kan election nang bai nyo ban pet nang ta koi ka kia makin dan ru ka bor ai kumno ban wara ya ta koi ka kia mo biang ha kan ka jela ka jungi kawai ru komba kalong menta ka janmit dai i de kispangut ki samla ki long kemi ki bawan neki ki party naga khnam ki bawan napo NPP ki bawan napo BJP de kispangut de ki kawan mat penyeso buat kene ka party ki jungi hang ni nomor bagi ba karkom trekam jong ka party ha kene ka 17 not long di kalong ka ba biang ba ya de ya renti ye bang yoru yau kandidat jungi de wala biang ma ba boy pi mene ba long experience ba aga kam jungi janda ta kadau kena samla khoi mata ki phai khmat manan penyeso buat kene ka seng kumbapi keli dap kata musim segmen ba akani ka janmit ilayo mensaki ke jingwan rung di depan kidong kikam na kiseng di bher sya ko pnom tandai jom ka UDP North Shillong Circle ani gadi gawai na gidak isin mangidan halanti ka ba barok dia paikmat manyo dia kata ka lawai ke besong skai kalawai ngonan kucing kermen nomor kumbu PI ini sedang di belaya sensar ada kala dia bat kijing ang nut jong upai jong kadi kejelahi ba kawai tidak sa aku udum di kini tang ka jingia kendulang ban pedang buram ya gini ikut di bala wan yaso siapa ke UDP di bala kerusai bah kiseng di bagi dan suar mat mundan kata kecing scam kecing mut mundan betul ke lawai akipor di Banwan di ngilong di badan bok nani North Shillong Circle iyo bertong bala kakiai kumbula penyi haka jingai lebih jugu kumbu doktor ba sumari yang diberi bula sedang na kebentar keberetam koi han itu DHS bat kaba kam susalong kolong ba apo ars dan sistem apo kejingelam jugu aklam covid bu kala jakno bat hadin bula syong thai usami bat syakani ka jeli man ai biang ya ketika diang jung kabala kadia jung man syakri upat ba lengba sensar kada ba mangahi simet bat ibabun ni po ka North Shillong Circle ki angnut bat community ba undai la poi sa thau ninyo ya kata ka sensar kada kabalatam ko suba patum mentoy lang ya baro om tang pai nong sok nong ko kan constituency anda ya jela tentang baro